Wasal fl-aħħar jiem tal-filming il-film The Tempest miġbud f'pajjiżna. Film li ġab lejn Malta $50 miljun Amerikan. Hija drama politika ffokata f'Bengazi, tradotta ċinema mill-ktieb ta' Mitchell Zukoff 13 Hours. L-istorja dwar attank fuq bażi Amerikana fil-Libja li seħħ fl-2012 li ħalla lill-ambaxxatur Amerikan John Christopher Stevens mejjed. L-istorja fil-film dwar pjan ta' salvataġġ li mar ħażin. Fil-Furjana indirizza konferenza tal-aħbarijiet il-producer Erwin Stoff il-moħħ wara films oħra kbar bħal The Matrix. Flimkien miegħu il-Ministru għat-Turiżmu Edward Zamit Lewis u l-Kummissarju għall-Films Engelbert Grech. Stoff stqarr li xtaq xenarju simili għall-Afrika ta' fuq kemm jista' jkun. And as we began to look around, the only place that really made sense was to come here, and Paramount had worked a lot in Malta before, given World War Z and et cetera, et cetera. It's someplace I've always wanted to come, and I've always wanted to work here. So in all honesty, I jumped at the chance of coming here, and it turned out to be an unbelievable experience. Żied li pajjiżna nnifsu attira uħud mill-aqwa talenti. When you name some locations, people go, I don't want to go spend 4 months there. As soon as we said Malta, we were able to get some of the best crews from all over the world because everybody wanted to come spend 3 months in Malta for spring and early summer. Malta bil-mod il-mod qed issir mini Hollywood fil-Mediterran, stqarr il-Kummissarju tal-Films Engelbert Grech. Il-Ministru għat-Turiżmu Edward Zamit Lewis stqarr li sa April ta' din is-sena l-industrija tal-films f'Malta iġġenerat dħul daqs is-sena 2014. Permezz ta' proġetti bħal xogħlijiet fir-Rinella, stqarr il-Ministru, il-pajjiż miexi b'suċċess lejn ħidma is-sena sħiħa u dan iġib ħolqien tal-impjiegi.